Ripamula si ada tentuna idi susreku angke mana angke pahana tapada cipata na sebab bicara malahir susurang ye riwatuna makutana makda pura saliku matoni gale mu masuk rilinoi mette iye la fotawe na saba nabi bayak guru makda ya pura saliku matto na setai imonri riolo ribandreng nyawa yase lo salipur leku nasaba riwatak kaleku Allah Ta'ala lo patudang jadi makutane harus lo kuro se di la fottau makda menul lepat udah pangalla Ta'ala na makda dae ya tu pangalla Ta'ala dewa di parupai aga-aga tu de tu di pasipad aga-aga memul lepat udang rolong mate sila fottau se di makda ya lo patudang mate Allah Ta'ala riwatak kaleku nasaba angkana matot tetong riasenge tepe loriolo ko lo patale mata ati mata ulum mitai mate la foto ya se de makra nakku tu ada mususuran tanya tu anu patato tanya tu pengelatan patato yana tiasa mapa dua ki mapa rupa ki pada sewaya senya pengelatan nasaba pangalatala susurang lewat itu hipapa dai agai nasaba alena matemme kui agagai jadi itu lingkap padana nasaba alena tuma pancagi ya tuma pamate ya tuma pacapo jadi tak ada cengi bicara tak susurang nasaba bicara malahir makda siada na pemang aga pale na pole na di makuro makda sedih pole kumia sengi tepak susurang nasaba nakule ga tepak mo dek gaga tu ya sepangala Ta'ala nasaba ya sange pangala Ta'ala susung ya natu saksi pare sompa makda tegero waji iri sompa nasaba ay nama to me buki nabi burki karo tamasuk minta kajang ria sange lino jadi tapali cepata nasaba bicara malahir riwatuna panglut ali mamusuk ritanara lempek darai nataru gana tomate yang nyerangin naik ku darai nataru gana tomate ajeloi makutana pangluta ali lori pangluta ya nabita makda engkam paga suron Allah Ta'ala musuh ya sekna kami namara aja ya sekna ya akan apa baling ya nabita makda kampa sesurang kampa ya heli musi palik becuk landrak melana dinoi yana tu musuh sesur kelato serosek dia pangluta ali tegena tasang makre yana tu musuh paling mawata sesurang ya sengi mondor riwatak kale musuh ridalan na ati nak kumule ni kale tu ikona tau mananungan to sagak nana kolino na sengi tedek nagacok sagak kole kumule ni me musuh riwatak kale mo nasaba nani gini kita mulai kali musuh riwata kali ini yana tu mantung kayai ya sengi to malok bit nalino to sagak nalino naki oleh muloye tanya apa nasaba pada rupa ko nani gini mulai ni miseng alena majopi alena majopi nabina majopi puana yana tu jadi pada cingin tak sesuran nasaba bicara malahir mate semak ada ya maga pole kusek dia maga pole dua ya maga pole telu ya maga pole pae ya maga pole lima ya maga pole kunang atau ya maga pole pitu mate siale makle ya tu sek dia pole ripuamu nasaba alalena ya tu dua pole rindokmu pole riambokmu ya tu telu pole ripuamu pole rinabimu pole riidi ya pae pole repai sulapa ya naritu tanah wai api angin ya terus na semua kalimah ya natu warkeng ada suara kesesuran ke nalimai tega dia suara ke tak buka warkeng sapai tega sesapa ya natu sompa ya sesuran jadi aja tahu salah pas sesuran nah sahabat jamar ke sapai warkeng makdero sapa kak mulolong kak noko tanya waramparo toko kolekuat toko ngesesuran salah apa ke sesuran nah sahabat nasuruh sapi arwah ya naritu sompa jang ya sange sempa aja serang sempa zaman nungenge ya natu tapi gak lima wetue apa mula subuh loro asra mangaribi isa nah di tetambah pemu boleh ku tahaju ya sempa ya jumae hiduran ini jadi memuarek pada teseng
Nasaba mi gani tau makuke nabi macang guru ngasusureng ya makka solangin lor ya gamai. Jadi tak paling ceng harta nasaba bicara malahiran. Kata tahu sesureng ciane pigoi pasurona puangi. Nasaba na senyale na makan dalan guruna makdaya wisannya leku wajib puni nabi wajib puni aku. Ada misalnya nasabera bahasa miga midal lele napa boleh ada. Jadi tak paling cepat nasabak bicara malahir sesuatu. Waktu na tetes itu ke di tengah na agak gaya pu sanawa-nawa mi tak ada tiga nih boleh ada gaya nang kaya sedeceng. Na pese na abio na tar icek dek makra boleh rindo boleh maraja na pese na bio na boleh maraja tau kala boleh riambo Isan nama sama kalahi bencong ni. Na kala menule pa nasa makon retoran ito Na tarik tama na pas na parada makadagar ra der yana riasa akenyaman na nyamang ni rada. Kadagar nun rada yana riasa suruga na semanang kaya suruga na sabak na patale rasana tapi diri sekedar bisa. Jadi tak pada cengi pahata mali sesusuran nasabak bicara malahir memarik pada kerap barakah oleh pengelang subhanahu wa ta'ala. Nasabak bicara sesusurannya bicara malahir memang jadi memarik pada cengi pahata nasabak entah naria sepahang nawak di kita pasti turu guruta. Riwat tunda jauh kasih memang makutaane makadang. Musapa kak baco dek mulolong kak nasabak mabelon rokok. Dek musapa kak macawe kak nasabak macawe kak tuloriko. Makada tega na tumonro makada esuro dek gamisengi. Makada sapa kak ripalawangan na akinya menanya menge wonroy. Sapa to kak ripalawangan na susana susai. Jadi tega ki monro puang yanar itu palawangan na antara esoy si bawan ni. Makada si tawe tega yanar ya sepalawangan na wani si basoy. Yanar itu kloki matiin rosusreng iye takatan ni sarata napa tak pesa da do cerita napa tatan batu matata napa mangemek kayak ketelon napa tapodang kada tapi tak on tegi monro ya senap palawangan na wani si basoy. Naku nama masih ke boleh pengelau subhanahu wa ta'ala seseorang nau toki nata duki biasa nate nata duki lo kigaro napa teme atau maga pas itu mau toki engkau te ya nanti asap palawangan na wene siba asoy na laki nasaba ya tudu tubuh napa renta lena napa kedo lena nasaba memang ay mato masom palori pengelau subhanahu wa ta'ala. Jadi pada cengi pahata malece sesurah nasabak bicara malahiran. Hari watuna tudang ale-ale apa na pole pakutan hari tu bunda pole mapet di ulatin na tenrek pula tahu natanai makada nyawa gacha ko galau tubuh galok ko masolang urak lo ko kapetu darah galok ko masolo iye buku galok ko polo pau ya lemo nang kamu metok ilalam kada ya metok makor sesuran yenariaseng sak dana bicara na watak kalewe. Jadi tak pada cengi pata sesuran nasabak bicara malahiran. Ia senge bicara na tubuh sesuran tak pada cengi pata materu nasabak mega topak kalepu iya sena watak kalewe. Engka makada alepu tatori posiku. Engka to makada alepu tatori saraku. Engka to makada alepu onre masuleka ka nautudangan o patatoy loko alepu. Jadi seserta pada cengi nasabak bilo tapatatori watak kaleta. Nasabak bicara malahir sesurang dek tunawa di megalandre patator watak kaleta nasabak ya mato turu pues nina sewa-sewa watak kaleta memang iya permandi na pancaji ng pengalau subhanahu wa ta'ala. Jadi makal atau tete bahasa na tayo nakupurani garisi na jariye dek na tuwa dirubah na umaraga bantu na makutom itu narapi ki tuwo macua narapi mati. Jadi itu pada cengi pahata manusia sesuran nasabak bicara malahiran.
Yana wetuna lola susrang lola tungke dek pagagagi mundur watakalena lola tungke sapai yaro balina watakalena makadai adai sampai balimu nakurane ko sapa kumakundrai nasaba ia matu selimilingamu tapi kuse ini tau susura sapa terwatakale makala tege makundrai tege orane Pak jama tak pahami makale kuabioi makundrai atoi makun urane ya dek tu susura nasaba akuang susura engkau tuna nasangete masa mangi urane te makundrai tetapi engkero deh iris makala mata andre cek orane nama dodong makundrai kata kana mata andre makana madodong orane itu kali cepata nah sebab bicara malah rasa sesurang nah aku tak paham sesurang idik na malah cuma nandungan nah sebab kuni monro bicara nama lahirannya asi tari mangena telah ayak guru sesurang pak makale tawe namun ke letu tega kuangke dek tu mulai sesura nasanya ada na pole kuane kada nah kalau koma guru namun letu tanah Cina nah sebab kumetu Cina menurut tepa pamulang riasanya tahu pertama tur kulino yana tu pangluta ada jadi magina makatali wacana corona sebab kumetoro monro tepa ya sengi tahu bunga-bunga iya baru Allah subhanahu wa ta'ala kita pada cengi hata nasabak bicara malah ya rasul jadi